Hai menazaklum iawang ramanan mai baikeu zikruze sruk tingkum changnazang kaizam medai summai tingchua kiderein sa paulia gai radaling Northeast State Assam Dimaso District ge Anuiziam Ram Laisong Village Council go samka ki bebam hol ge anjnai baikeu zikrujem ngiu damai ge hana poinram je ngum chilrabe child protection issue lam gena block level sensitization session kam training program jabam lei jaka chodli zain ipo program bam rahange let kaise organize teu game Dimaso District go District Child Protection Unit manai Special Juvenile Police Unit menelei jaka chodli zai ipo program bam ge sam heki kyundi bje na poinram kumei blam child marriage hana poinam je dekaklebe child abuse jan hana poinam ka harebe dobloge chaudaga call to garami kachbe child helpline number 1098 janana poinam ka harebe wang bloge chaudaga po changai rami be gite keu gai dele jaka chule jai program bam beginan ting rahangge rang to gai be hana poinam me chaugume ku buime buimak je kumei be chi dawlu je department medage po changai mak dina action lugulei jaka chule je sale jai ipo program bam ge district child protection unit melam gene police sipai melam gene social welfare department melam gene du GB VDP jane medical officer jaga cham cham melam gene du wangaile jaka chudlei jai ket gene chira hang nangbe chogu mehna poine pnuiting kum kreuze de set gene pang kangko papui pe chai di me miram no te ti me nu ne ngyang geu de khami ja jimroge bamna district child protection unit office ge wong rahange rangai lo jaga chudlei chigum ko ram hange pnuiting kum kreuze de set gene pan rei changmak ta ne pekeun sangne ge ka charangkang changmadai ngo rabe sponsorship gu scheme la muile jaga chudlei office ta ki bam bam ja mahur lamding gu smoke counter taige la le jasale Zaina Nagaland ge anui Naga mugu bebo GPRN Anisian Kitovine Dimapur lung ge anui ka hangi beting ge bom pokan sube firecracker ramle ne je zotar hange nam je kamton dele je ka chudele chairman union territory GPRN Anisian hevuto yepto mina ipo order langpet kai beje public mle ne je suira hange kyam gai dele je ka chudele order sui magzate pangme perega action lugule je ka chudele je sale Za Indiaram ge hengi kdibe Nagaland ge du hna kum tingkom chana jang kaizam dai ge du ring di hengi long kaizam new 25th edition of Hornbill Festival bam rabzigna Nagaland Tourism za Ministry of Tourism ne nga beja lo pakachombe 3rd edition of Autumn Festival zawang rabe baikyu zikreze de setgena ngkarya ka changba Nagaland House New Delhi ge let kaigulei jaka chodli za Nagaland gu Minister of Tourism and Higher Education temjan imna alungni saja ipo program bam rabza Delhi ge bam chogume Nagaland beite wangje hereng dihingi Hornbill Festival ge bam rahanga changlakti me hangelei jaka chodli za ipo program bam ge jedu anui Naga metulung se nro kanta be jai cham ramza teliagulei jaka chodli Zaindiaram gu Ministry of Home Affairs MHA ne press statement ge saja Manipur ge ne hazet ke cham puki zomar Meitei Naga hazet me Manipur Assembly ke elected members me kagan znai damai ge New Delhi ge harobam jana ka Manipur ge kaklebe petblam ge sam ka haki dele jaka chodli jana ipo hro joint meeting je Indiaram gu Ministry of Home Affairs MHA kangena ngote dele ja ipo hro joint meeting bam ja Manipur ge naka zet kana ka ge kaklebe petben dagum zetin tiarami disi even dagum zethewang darami blam ge ne leja MHA ne statement ge sali kagane chigen dako undako hikikemi bza MHA mena apni press statement ge lyagai bige lyamrei le jana Manipur ge hazet kana kuki manaing kim kagan jikum tingkum changna jang kaise ka chom ka pekyo hiji ka chom mai ge kaklebe ka bok pat palu bachangge Manipur Assembly ge na elected members kuki zomar metei jana nagam gu MLS mkaga joint meeting harog diben znai damai ge bambe ge na railang bare dile zakyat ge na mama teun sera hangga sevle kaga tele mi dar hangga hungdale suppose jigena na mai joint meeting bambe ge na Manipur ge na ka kuki manai kim ka ge ka klebe pet beja saudra hangge nangnui numgai mi Zana Nagaland Waka District Waka Town Council me bogu
ka babra me kai kan du bam ge tetibe bai ke zikr zem dai ma ge te ze kham ne bem ro drugs ka cham be pimi lak him ro ziket je chang hadai je squeeze hai de set miria gombe te kan sia de le ze ka chu de le ai po drugs te kan sia bram ze ting kom chang na ze ngai ge ne chu ting kom chang na ze ngai je kana lung ge nim pet bram le ze ka chu de le zai waka police station ge po ting kom lung ge cases krezem nyu du te ze kham ne bem ro drugs zo blam ge ne kai changle izaka chudle drugs te konsia bihiga waka district go SPP autolati imchen IPS waka go SDPO EAC judicial waka prosecuting inspectors du angai le izaka chudle Zane South India State babam cham gan znai damma ge tingruin chi sangja rui dile tingruin chi sangja rui bzigene zane Tamil Nadu State ga namai baikyu zikrezes ro sumai ge du tingruin chi sangja ruin doguri le be bzigene Tamil Nadu go government ne namai baikyu zikrezes ro sumai ge public holiday declare to ga dile zaka chudile zane Tamil Nadu go government ne namai sumai hangya holiday declare to ga bramza school colleges government go offices public undertaking district babam cham Chennai Tiruvallur Kanchipuram zane changal pet gele zaka chudile holiday declare to ga bamnus du kang ngome police fire rescue operation municipal services water supply zane ka cham agerang ki mangma tingti gum japani tangyu tegule zaka chule zai South India Tamil Nadu ga IMD mena mai somai ge du tingruin chi sangjai ruin dogure le be bzegena pjening tingeu za hadu nai bigena zamana melung ka remza ngar hangya creuses rok ba bow squad state disaster response force SDRF lamgena zane creu national disaster response force NDRF lamgena legain dele zaka chudele zai Chennai ga zamna me hadu nai bigena lungka remza ngar hangya rescue operation te rahang hadu henai point me rakte says kuidu dagai lalai zaka chudele za relief camp plana du nai bigena lungka hre me bam rahangge chamnyu zai kya za hadai je snat len sapai jela za chipo roga Chennai ge hai chumle zaka chudele za lak rak se za mingyu mugo mobile phone ga ting rabe protocol zedu langai indele zaka chudele za kakle be pen magen ting lu ba ile South India State babam cham ga agom meting ka hangi be season ge za rahing ma natri za wangchi kak sangdele chipo zigena chogume chuna tinge South India State bam cham ge the bete te rahangge kaning leina saugai di be ile zai chogu me South India State bam cham ge bam ramazdu kahre be min chuge wang maga miki bam ime hala di be ile zaka chebezdu nting rahangge na rangai dile zai tata sangu chairman pe Ratan Tata ne paring bitinge ta misonga zai ibetu dia khaidele zai paring bitinge chu ngai mag rahangge du ta misonga ibra metu dia khaidele suppose zigene Tata group me bone Ratan Tata pakring ba sogai di bzigene panui longa lagza panui suisia za company lamgene tabam kan robe kacham manufacturing go jobs lakminge ting komminge nulunge let kulei zaka chudele zane Ratan Tata ji sing bza Ratan Naval Tata zaka chudele zai pa za Tata Group company gu former chairperson le pacho za ndui ke hzi ngaje de setting kom changka za sku za himrejisna Mumbai gena lungke dele zai pa chai dai di bza pating kom rakta sajes rogena tatiba bai ke hzi sku mai Bridge Candy Hospital Trust Mumbai gena chai dai di dele kadai rein sa pin do ta zebam rahangge channel subscribe to lo zai nang nungwang changba bam zaina like to ga lo zai nang se lu be page nang kangmandu se lu rahangge share to ga lo Big guys, I'm King Nim Lane is that what the lay. Hey, Manazaklum.